Profesija stjuardese svojevrsni je san svake djevojčice. Šta je to što sve djevojke privlači u nebeski svijet? Glamur, putovanja, dinamičnost, prve su asocijacije na ovaj poziv i to ga čini izazovnim i privlačnim. Ivani Tomašević, koja već 25 godina radi među oblacima, ovaj posao nije bio djevojački san. Po završetku srednje škole slučajno je vidjela oglas u medijima za stjuardesu u nacionalnoj aviokompaniji. Za nju to je bio izazov zbog čega je odlučila da se prijavi bez pozitivnih očekivanja. Među 400 prijavljenih kandidata Ivana je dobila svoju šansu. Tada je jedina kompanija koja je na ovim prostorima bila velika i radila je bila JAT Jugoslovenski aerotransport, koji je bio gigant u tom periodu i našu obuku su vršile stjuardese koje su imale iskustvo višegodišnje. Obuka je trajala skoro 2 mjeseca. Postoji praktični dio obuke, postoji teorijski dio obuke, prvo se on završava. Komunikacija, tolerancija, strpljenje i veliko razumijevanje osobine su koje Ivanu krase zahvaljujući ovom poslu. Nepredvidljive situacije koje sa sobom nosi posao stjuardese zahtijeva vještine koje omogućavaju razumne i pravovremene reakcije. Snalaženje u datom trenutku je imperativ. Svog prvog leta uz osmijeh se prisjeća. Pod ozbiljnim mentorstvom i uz pomoć kolega, prvo polijetanje u ulozi stjuardese završeno je uspješno. Svaki naš radni dan ne počinje onog trena kad ja uđem u avion, već treba da postoji neka priprema, mala priprema koju smo svi u obavezi da odradimo. Prvo što stjuardesa treba da bude odmorna, to je najvažnija stvar, znači nekog dovoljan sati sna, dovoljan broj sati sna treba da prođe. Zatim treba da pređe na taj neki, nazovimo ga grooming, znači da obuče uniformu, da sredi frizuru, da postoje standardi ti koji moraju da se ispune i da se ispoštuju. Tako da neki sat i po vremena pred let mi smo u obavezi sve to da odradimo. Pri dolasku na aerodrom sastaju se sa ostatkom posade u briefing sali, gdje se finalno dogovaraju oko radnih zadataka koji slijede. Svaka faza leta zahtijeva pojedinačne obaveze koje se ne smiju preskočiti. Te posao stjuardese, objašnjava Ivana, zahtijeva izuzetnu fizičku i psihičku spremnost, jer je svaki let jedinstven. Posvećenost u ovom poslu mora da bude velika i odgovorna. Sigurno ste čuli da postoje priče i predrasude o poslu stjuardese, da je to neka vrsta, tako da kažem, konobarice u vazduhu. Međutim, ne znaju da mi u toku jednog leta možemo da spasimo nečiji život, da zaustavimo neko krvarenje, da porodimo ženu u avionu, da ugasimo požar, da pregovaramo sa otmičarima ukoliko dođe do nekog hijackinga, jeste. A najvažnija stvar, zašto je stjuardesa u avionu, da mi znamo da evakuišemo putnike za 90 sekundi. Njen posao nema fiksno radno vrijeme, te je tako organizacija slobodnog vremena za nju jednostavnija. Na pitanje da li stjuardesa može biti i porodična žena, Ivana je svojim primjerom potvrdila da je to još jedna prednost ovog posla, jer je ona posvećena majka 3 djece. Najbitnije je dobra volja, organizovanost, biti predan maksimalno poslu i voljeti ovo što radi, pogotovo raditi u nacionalnoj kompaniji. Iako nije ni sanjala da će se ovim poslom baviti više od 2 decenije, Ivana je sada uspješna perserka, odnosno glavna stjuardesa na letu u nacionalnoj aviokompaniji Air Montenegro. Dinamičnost i upoznavanje kako različitih ljudi, tako i kultura širom svijeta čine ovu profesiju idealnim izborom. Ivana je svojim iskustvom ohrabrila sve one koji su ikada poželjeli život među oblacima da se u tome i oprobaju, jer je sigurna da neće zažaliti.